Mafofongo mātou nei loto, ni iaro papa, le na tonga leina I mātou. O le launga I le suafa mamanu o le atua tama, le alo, maranga pa ia, amene. Mawale matua o le launga I le tusi sa faitauina. Korenito e lua I rona mtau po tolu, o aina fai upo e sifulma leono, whaafonga o te toi faitauina. Ae peitai pe ari liu I le lei, o na ave se nai lea o le ufiufi. Manatu Autu o le launga e tusa male whaasinonga le tusi faitau aso, o se ie ufiufi ua tō e seina. O se ie ufiufi ua tō e seina. A veil removed. O le lotu iutaia, ai le amatanga, e o ngā tonu me uma I le tūlafono le ana tu e le tua ia mose. Ma le taltonunga lau tele lawa foi la o le lotu iutaia, a toa le tausinga o le tūlafono, ma le lei, ua e maua le ola e whaavavau. Pe taina ua fio mai Jesu ma ua amata I le au so le lotu keusiano, ua le liu tangata lotu iutaia I le wha keusiano. A mai sea I tangata mātitiva, ma tangata le tau aloa o le sosaiete. O na manatu ai lea o le whetalainga Jesu, o lo whamawina I le evangelia Luka I lonu tau pois wha, whai upos funmal valu e whapea. Ua I ulunga le nganga o le lei, a wā wana whau umai I a tia ue folafola le tala le lei I e mātitiva, ua wina mai a ue I e whaamalo lo I e loto momomo, mai a pupula mata o e tauaso, e tu sa loto I e ua whaasau aina. O le aunga, ma le whaama mawha atoa le nao le ngā ruenga Jesu. O le folafola o le tala le lei I tangata le tau aloa, ma tangata mātitiva o e o loo sauaina, to tonu o sosaiete. Le winga fwoi na nao le isi ana whetalainga o lo whamauina I māreko e lua I lona whai upo sulfitu fwoi mai, e lea o ngā le fwomai I e malolo, na o e mamai. Ua o le sau e wala au I e a miotonu, a o e angasala. Ai mai Jesu na sau mo e mamai. O wafo I o le tele o tangata lotu iutaia. Ai mai sea I tai o le lotu, fai mai o la tau o tangata a miotonu. Ne la fa mai Jesu o tele I sau tangata a miotonu. Ia pe whaafia a miotonu. No usau mo tangata vai. O le mafuanfoi nao le tele o tangata mātitiva ma le tau aloa. Na muli a Jesu ma o la tofuina na mataina le lotu keusiano. Petai ina ua fetu leni ane tangata tau aloa o le sosaiete. Ma o la tau lo lotu ai lotu keusiano. O na la tau ma whaile au mai tu maanga. Ma sauninga le lotu iutaia e to tonu o le lotu keusiano. O la lata o taltonunga fai mai o le lotu keusiano, e a fua mai le lotu iutaia. O lona wenga, o le lotu keusiano e tatau nei lalo o le whaamalu o le lotu iutaia. Ma e tatau foi la lotu keusiano o na whanga uma sauninga o tū maanga o lotu iutaia
ia lātou tāpua inga. Mo se whātai tainga, ia whai peritomenga. Antua, tasi le nā sauninga tāua i le lotu iutaia. Ia whai peritomenga i le Malisi. Ia o ngā totonu tū la fono. Ia o ngā totonu le tausinga o tū la fono, a wā tū la fono le nā whaolai nai tangata. Ia o tātou i loa le leia ina ua fio mai Jesu. Na solia Jesu tū la fono. Na whaamalo loa Jesu mai i le Aso Sa pati. Ua soli tū la fono. Me foi lana nana te ena i le apostolo Paulo fi naunga ia tangata lotu iutaia. Ina ia au mai atu maanga masauninga lotu iutaia i to tonu le tapo en keusiano. Pai mai le apostolo e leo ngatasi. E leo ngatasi sauninga le lotu iutaia. Male ngā ruenga whaola na whaatino i Jesu. O le vaiara apostolo, e le taitai ona mawhai ona whaolaina se tangata i le tausinga o tū la fono. Ma o le mea tonu le nana laina fio mai Jesu i le larolangi. Nge sau e whai le whaolatanga o tangata. E le whaolaina se tangata i le tausinga o tū la fono, a e whaolaina i le whātua i a Jesu Keriso. Ai sea. Le angana tū la fono e leo se tōngi ola. Manatu Autu wa pa ule ulua e tangata ma ngasala i le lalolangi i le amatanga. Taimile nā ua vā i le whonga vā. E le mafutanga le tangata ma le atua. Sā matua vā la lata i le amatanga le whofoanga. Na pei al tangata o le atua. Rona winga. Ina ua ngasala le tangata, ua mana o mia se tōngi ola. E to tongi ai le ngasala le tangata, ma whale lei ai le wā le tangata ma le atua. Ao le tongi ola, e ta tau na whaonga ai seisi ola. E mai se ola o seisi tangata. Peitai e sai le tū la fono le fasioti tangata. Taru ai rauna e sa tū la fono le fasioti tangata. O finangalo ai le tua e whaonga le ola o se manu. Wai lai se tū la fono e sai le tape o le manu. Mafuanga le nana whangai nai ma moe. Whai e le taulanga tōngi ola i le whenga inga Tuai. Fasi le mamoe, wha malingi lo na toto, a wā le toto, o le wha ilonga o le ola. Lona winga, ua wha ngā le ola o mamoe, e sui ai le ola o le tangata. Ua avea ona o le angasala. Mana tuala. O le mea tau ave lava lea i le lotu iutaia i tausanga uma. Lea tausanga ma lea tausanga, e whai ale taulanga tōngi ola i tausanga uma. A ua foi lao le talitonunga. A umal tausanga le nei whaputu tātou anga sala. Ia. Ona whai foi leo le taulanga tōngi ola. Whasi le mamoe au mai le oti. La urunga tātou anga sala. Tuli lo le oti alue oti pe alue pe i se mea. E amo i tātou anga sala. Le mea nai sa uele upule o le scapegoat. Wa amo si oti tātou anga sala. Nea e tangata tail whaamsinonga e sala fua ona o se anga sala e sesi mai o se tamo leo le scapegoat. E mafua mai i whainga ia. E iei le oti e fua e runga anga sala lotu iutaia. Ona tuli lea e alu e pe se mea se tulou.
E whai lea tausanga, ma lea tausanga, ma lea tausanga, a wā umarone tausanga, toi whaputu fo isi tātou ngasala. E o atu tausanga lea, ia, woso I lalo ngasala wāanga la iti lea, a lau atu tumu ngasala wāanga matua lea. Toi whai fo lai au lesi tongi ola. Ia awa tai rua tai tonu pakete a ngasala lesi wāanga. Ui lea, o lea whio mai o Iesu le whanga ingo fau, ua leto e whangaina se mamoi. Ua ofoina ia lona ola e osi ai taulanga tongi ola. O le maliu lau Iesu na whai ai le tongi ola e to tongi ai le oti po le ola le tangata o na o le angasala. E le ma whai lai le tula fono o na whai se tongi ola mo le tangata. Aem na mawhai a Iesu. E mai leise whina le apostolo e whātatau le tula fono. O le tula fono, ua pei o se whaata. A tula tilo le tangata le whaata, o nai lolea, o loo palapalama e le lea o na fōringa. A e le mawhai a le whaata o na fufulu au fōringa pe a palapala. E whapena tula fono. E ilo e tangata uanga sala pe atu le tilo le tula fono. A e le mawhai o le tula fono o na ave ese anga sala le tangata. Se wanga nā le tongi ola na sa unia Iesu Keriso I lona maliu. Le wala le nā e mawhai ai. Wha ama mātangata uma ma wha ola ai le lalolangi atoa. Pawala le mea mwhai le mea ta tau na whai le tangata o le whātua tua ia Iesu. O le sa whai le tongi ola. Ina ia whaola inai o ia mai le angasala. Le winga le nāru whina ngā Paulo e peo na whamawina le Faitau le nei aso. Mai le na tusi le kalesie I Korenito. Manatua tasi lea whaafita auli o onga I to tonu o lotu nei. Kalatia e Efeso Korenito maisi lotu nā. O tangata I utaia o lo lotu ai. La tau le nā lo la tau whinau. Au mai sa uninga o le lotu I utaia e wha o ngā I le lotu keusiano. Au wā o le lotu keusiano e tupunga mai le lotu I utaia. Peitai whai mai Paulo. O le whenga inga tuai, e wha mau wha ai longa I le tūla fono. A o le whenga inga fōu, e wha mau wha ai longa I le alofa tū noa o le tua. Le lau wha ngā ia Paulo le mea na tūpu I a Mose. Taime nā luai Mose e au mai le tūla fono mai le tua, e pei o na whamatalaina le tūsio e soto. O le tala e soto ina uahalu Mose e au mai papa maa o tula fono mai le tua na matua pupula o na fōlinga. Na matua se senga a fōlinga o Mose ona o le mamalu o le tua. O le se senga le nā po le pupula e le I mawhai e tangata Israelu o na tiro sa o iai. Au wae mamalu tele. O le mea na whai a Mose, na ia pupuni o na fōringa I le ia ufiufi. A wae le mawhai e le nu o na tiro sa o atu, I le pupula o le mamalu o le atua. Ngona winga. Ua ufiufi e Mose le pupula o le mamalu o le atua, ma upua punitia ai le vaai tangata, I le paia ma le mamalu o le atua. Ia lai mai Paulo. E li miki rau tau vaai le mamalu o le atua ia Mose. Ni nā o sina taimia na tau vaai e le mamalu o le atua I fōringa o Mose, a wana pupuni o Mose o na fōringa. Pei tai o le awhia mai o Iesu I whenga inga fōu. O ia o le alo o le atua. O ia foi o le atua. O ia foi o le paia ma le mamalu o le atua. O lona winga.
ua whaari a toa mai ai nā le mamalu o le atua mai ia Iesu Keriso. Le lau whātusa tusa ai e Paulo. Si tamai taimi na lātou tilo ai le mamalu o le atua i fōringa o Mose, ma le taimi le nei a Iesu ua iloa a toa le mamalu o le atua. Mantua i ele taimi na Fesili ai Filipo. Ia Iesu ma whai mai pe ma whai ona whaari mai a mātou le tamā. Tali Iesu ma whapea, Filipo e. Ua loa ona o iai a te utou, a te lei loa e au. O le ua vaai mai i a te au, ua vaai o ia le tamā. Manino le lei le tala Iesu. Po aia e vai atu i a te ia, ua vai saoa i le tua, le tamā. O le se sengal na whenga inga tuai, ma le whenga inga fō. O le whenga inga tuai, e le mawhai o na tilo seisi i le tua maola. Whenga inga fō, ua tilo saoa tangata i le tua ia Iesu. O lona wenga, ua ave sea le ufiufi, na ufi ai le mamalu o le atua i fōringa o Mose. A ua pupula sao mai a e ala ia Iesu Keriso. Le wingana nā Manatu Autu o le nei aso lo whapea mai o se ia ufiufi ua ave sea. Ioi, a tilo lo ia Iesu Keriso ua le ai se ia ufiufi o toe punutia le mamalu silsili ese o le atua ua whaari sao mai lava. Ia te oe, maau, mai tātou malawa. Ia le tātou nuue, ma le tātou ainga lotu, vai te leuta. Le uinga le nao le whinau a le apostolo Paulo. Te nai manatu o tangata iuteia o lo lotu Korenito, e au mai sao ninga. Tu maanga wha lotu iuteia, e whaatino i le lotu kerisiano. I le manatu o le apostolo, e se ato e au mai ai nā sauninga o le whenga inga tuai. O lea ua iai Iesu e taunu uai sauninga. O mea uma lo valo ia le whenga inga tuai e whaasino iai Iesu. Nā nā mea toi au mai ai nā sauninga. O lea ua iai tangata e whaasino mai ai nā sauninga. Le winga nā le tala Paulo leo whai o lantusi le kalesea Roma whai mai o mea i le whenga inga tuai. O ata uma e whaasino i taimi a tali. O lono winga, o mea e uma e whaasino i a Iesu Keriso. O le sau e Iesu, o le taunu unga uma na o mea o loo valo ia i le whenga inga tuai. O le whenga inga tuai lawa ia. O le whenga inga na osi i le vau o le atua ma Israel. A manatua, na valo ia Jeremia le whenga inga fau. Pea ron ta ua le Jeremia tolus fun le tasi i whapea. O loo whetalai mai le li, whauta, e o yo na aso o te o si ai le whenga inga fau ma le ainga o Israelu, ma le ainga o Yuta. E le pei o le whenga inga na o sia ma o lātou tamā, i le aso na o tangoa i o lātou lima, e au mai ai lātou mai le nuo ai kupito. O lau whenga inga le na lātou solia. O au foi na o ino ai i a te lātou. Whetalai mai ai le li. A o le nei whenga inga fōu o te o sia ma le ainga o Israelu, pe awa vai ia mea. O te tuina lau tū la fono, i to tonu i a te lātou, ma o tusi ai o lātou loto. E whai hoi o au mo lātou atua, o i lātou foi e whai mo unu. O mai Jeremia, e iai le whenga inga fōu, e uma osi e le atua. Whenga inga fōu la le nā, whai mai, e le to e whaanga ai tū la fono na tusi lunga o papa maa, a e tusi e le atua tū la fono i loto ma nganga o tangata. Whenga inga fōu le nā amata ina wā whio mai Iesu. Whio mai Iesu,
o si ai le whenga inga fōu. Lea sa, teimi al pāseka munu muri a Iesu, molo na uso, tango a Iesu i le ipu mai, o le ipu le nei o le whenga inga fōu lea i lo toto. Whenga inga fōu na o sia i le toto o Iesu Keriso. Nono winga. O ese mea o le whenga inga fōu. Whenga inga tuai a ia e na o Israelu a e whaasino iai. Mose whataitainga o le sāpati. Israelu an whaasino iai sāpati. O le aso fitu sāpati le nā. O peritomenga. O taulanga tōngiola e whaonga aima moe. O mea nā e na o Israelu lava e la tau te whaasino ina. Pe tai o ia inga o le whenga inga fōu, lea na whio mai Iesu, mai anga waa o mai tātou. Tātou te lea tue Faitau o le sapati o le aso fitu. Po le aso tōnai. Faitau e tātou le Aso Sa. Na toe tua Iesu o le alii o le sapati. E lea tue whaia fo e tātou ni peritomenga. E le to e whaia fo e tātou ni osi ngā taulanga inni mā moe, mani lupe, mani a. Wa umana whaatino i Iesu le taulanga tōngi ola. E ala i lona soi fua ma lona ola, tasi a e lava matoe. Mō tātou uma ma le laulangi atoa, ma tausanga uma, e o le ola e whawau. E le to e mo mia sesi taulanga. E reto e tawhasia ni maa moe man mea whapena o tātou ua i le whenga inga fōu. Au ale mea mo mea tātou o e maa umana au keusiano whātua tua i a Iesu Keriso o le na whaia le tō ngiola. Aare whisiri. Le ale whātua tua. Ia e le to e tau whamatalaina ia mea o tātou i loa. Whātua tua talia ma talitonu i a Iesu Keriso. E le na o le talia i le mawhauwhau. Talia i le loto ma le anganga ma whaatino. Mai a kopo. I le aise whātua tua nofo nofo. Le whātua tua e fua mai ngā ruenga le lei. Ngā ruenga la nā rea lei on tātua mai. E whaatino i nei. Ngā ruenga le lei o lo tātou wao o ina ma whaatino ina. Ngā ruenga e fia fia i eile tua. Whai a tātou taulanga. Mantua, lua i tua inga taulanga te tele le nua le tua. Taulanga whaaftai, taulanga tōngiola. I le to e whai an taulanga tōngiola o man whai Iesu. Pau tātou taulanga e whai, taulanga whaaftai. E ala i a tātou tupe i a talafo. A wai le mwhaina e latu sa sau tupe i le tua e lafo e whaola i le lotua le tua. Winga le nā. Tātou te leo e awe tātou taulanga i le tua e whai i le lotu. Ina ia sila sila ma i le tua. Winga nā o le whātua tua. Ia le whea wha malosi le mo tātou. Tōma ta wina le tātou sāwaringa. Ua le aise ufiufi. Ua uma ona tō ese, ua tilo tilo sao o e mau i le atua so i fua. Ia manuiona Iesu. Amen.